Wimbo unanishangaza sana. Wimbo inamaliza siku 2 hapa. Unasikia? Inamaliza siku 2 niko nipatia, nishapatia nyama mbichi, inakataa. Nishapatia nyama nyimbo inakula ugali, inakula wali, maragi, vitoki, haikuli nyama. Ndio sasa wimbo mimi inanishangaza, nishapatia ugali na nyama, nishapatia nyama kwanza. Inaamua kuchanga ugali na nyama. Wimbo kama mtu inanishangaza sana. Na ihari. Kandi iyo mbwa iratangaje. Ngimbwa ngijya umuceri, imbwa ijya ibiharage, imbwa ijya ibintu by'abantu bajya. Je niyumvira ko yoba yaguze yambwa bahindura umuntu. Ya wa muntu bahindura imbwa ngira niyo yari yazanye bro. Sasa hiyo imbwa tuambie mzuri. Ilikuwa inakula vitu gani? Ukipatia nyama ikule. Wapi ngoshe patia kwa jimba zinazoa kula nyama mbichi, basi nishapatia imbwa nyama mbichi na tena kwa makali zaidi. Basi mimi nataka kukua makali, ukipatia nyama mbichi mimi nakataa kukula. Unasikia? Yesa mtu anaanza kula kumeza acha chakula kidogo. Mimi naona mbona kamata na kula vile vile nilikula. Kama kula ugali na maharage na kamata ugali na maharage na kula. Basi sasa hii mbona mimi sikuwa naelewa. Wewe ngapima nikipatia sosi ya nyama. Unasikia? Sosi ya mashi nikacha ugali pale pembeni kusani. Nataka niitie kumeza nikule. Kwa tani mbona nakula ugali na tia mnyama, shina kula. Inakula. Abagozi anyinshi bakunzi ba inyishu media murakomeye meze neza je meze neza cyane njewe ntare Jesus Kakmelo mumbona ngaha anye imbere ya kamera mushobora kwibaza ati mbe ni kuki yaje ngaha anye gukora ikiganiro ari ha ruhande y'imbwa imeze nkuko so je mperuka kumva makuru ati hajya muvuto bamuhinduriye imbwa cyari umutipe yaje arayigura umutipe asanzwe abinepfo ino kure mu kinama epfo ahantu bita mu bukirasazi rero yaguze iyo mbwa. Ariko je nshitse ngaha anye mbona hari imbwa imwe kandi imbwa twayituzi yari imbwa y'impungu ariko ngaha anye ndahasanze imbwa y'ingore. Heje sinzi rero impamvu kandi twumvise bro umeze fresh. Meze neza niko fresh naho koje. Na sini ni fresh gusa twumvise amakuru avuga ati tiwe waguze imbwa uyigurira hariya mu Carama imbwa yirabura. None iyo mbwa iyo biri he? Imbwa ni nyene nayiguze iraki nimenunua laki moja. Ulinunua laki moja. Yo. Sasa iko wapi? Iko wapi? Bo hii nimenunua laki moja zilikuwa 2. Sasa nimeamuka leo asubuhi nikakutana moja haiko. Nikakutana ishaenda. Uliamuka asubuhi kakutana moja haiko. Sasa yoba yagiye hehe? Irenda wapi? Na mimi sijajua kwa hata naona tena kwa sababu ya kusirika. Hiyo ni namuamka tu nikakutana haiko tena. Zilikuwa zinafanana. Sasa uri kumenunua imbwa ajili ikuye kufanya nini, ikuye kusaidia nini? Bon, hiyo imbwa inachunga mtekano, inachunga security. Ndio kwa naitia tubaki tu pamoja hiyo. Ariko rero twege hari imbwa hari umuntu hari imbwa bagurishije hariya mu kinama. Niyo twayituje turondera. Tulikuwa tunaitafuta hiyo imbwa. Sasa iko wapi? Bo mimi sijui kwa na mimi sona imbwa inanishangaza sana. Wimbo inamaliza siku 2 hapa. Unasikia? Inamaliza siku 2 niko nipatia, nishapatia nyama mbichi, inakataa. Nishapatia nyama nyimbo inakula ugali, inakula wali, maragi, vitoki, haikuli nyama. Ndio sasa wimbo mimi inanishangaza, nishapatia ugali na nyama, nishapatia nyama kwanza. Inaamua kuchanga ugali na nyama. Wimbo kama mtu inanishangaza sana. Bakunzi banyishu media muri kumurumva umutipe avuga igiswahili avuze ati imbwa yaziguza ari zibiri yaguze imbwa imwe ayizana kugira ngo ibashe kuza kubera asanzwe afise imbwa y'ingore yiwe ngaha anya kugira ngo ize kwima iyi ariko rero iyo mbwa yazanye kwimisha ngaha anye yaguze yambwa yirabura sinzi kari yindi twege dusanzwe tubuze ariko amajamba tubari ati iyo mbwa yaguze imaze iminsi 2 ariko no munsi yavyutse mu gatondo asanga nta ihari kandi iyo mbwa iratangaje ngimbwa ngijya umuceri imbwa ijya ibiharage imbwa ijya ibintu by'abantu bajya je niyumvira ko yoba yaguze yambwa bahindura umuntu ya wa muntu bahindura imbwa ngira niyo yari yazanye bro. Sasa hiyo imbwa tuambie mzuri ilikuwa inakula vitu gani? Ukipatia nyama ikule. Wapi ngoshe patia kwa jimba zinazoa kula nyama mbichi, basi nishapatia imbwa nyama mbichi na tena kwa makali zaidi. Basi mimi nataka kukua makali, ukipatia nyama mbichi mimi nakataa kukula. Unasikia? Yesa mtu anaanza kula kumeza acha chakula kidogo. Mimi naona imbwa kamata na kula vile vile nilikula. Kama kula ugali na maharage na kamata ugali na maharage na kula. Basi sasa imbwa mimi sikuwa naelewa.
Wanga pimanga nikipatia sosi ya nyama. Nasiki sosi ya mashi nikacha bugali pale pembeni kusani. Nataka niitie kumeza nikule. Kwa tani mbiko nakula ugali na tia mnyama, shina kula. Inakula. Abakozi banyinshi meza buriko murumva. Ngimbwa ngayizaniye ubugari n'inyama. Ngi yaraja gukata ubugari ikacija mu nyama ikaza kuryayo. Bro, sasa akukuna unakuwa na mashaka unasema sasa huyu ni mtu ama ni imbwa? Nakuwa na mashaka kwa nitata woga. Njoma kama naona mbiko nakula ugali na nyama, kwa tena inakata peke na kinywa cha msosi. Ilikuwa inanichangaza sana kweli. Muriko murumva avuze ati imbwa yahora imutangaza cyane kuko nta mbwa yahora ijya ubugari n'inyama igakoza. Niyo bundi imbwa uyihaye inyama yamanza kurya inyama ubugari ntiyaja kuraba, ariko iyo mbwa ngo yaramutangaje ngo ijya ubugari kujya ku muntu. Sasa bro, fasi kwenye uriyuzia kubera turazi ibintu by'imbwa, hari ubutunzi imbwa igasubira iyo yajiva. Wowe warasubiyeyo kaja kubaza ko yoba yarasubiyeyo? Bado sijaenda, lakini kwa sababu napenda mawema siku kwa jumba mimi nilikuwa nazipenda kwa nataka zizaba kwa nyanamume na mwanamke. Nilikuwa nataka zizaba. Ndio kwa sababu napenda tale mama magharibi nilikwenda uliza. Hivi sasa ulisema imbwa yake nasirika. Nasirika one kama wapi kweli? Aijiona mume wao inakunja hata sura. Yaani mume wao ni njoo ile imbwa. Ile imbwa sisi tulikuwa tunaita mvuto. Mvuto. Mimi kwa naita ingine jina, lakini ndio mvuto ndio nasikia jina kweli. Ina maana sasa kama utawapigia simu basi tusikie kama ile imbwa ilirudia kule, jile imbwa kinatafuto. Sio imbwa tu kawaida, ile ni mtu. Ndawapigia simu, ndakuwa pigia simu basi. Kwa hivi sina simu niko kucharge na kwa wapigia nisikie. None we ntora wumva nk'abantu mwijoro kumva ngo ujya muntu ngo ntumute ngo ubonye imbwa mwijoro ngo ntuzoza urayitera ibuye ngo hari gihe usanga ari umuntu aya wabisikia? Ndio shawahi kubisikia hivyo itani mara pili. None we ndushobora kwibaza ko wari wazanye umuntu mu rugo rw'iwanyu atari imbwa? Sasa moya kweli kwa jima imbwa ilinichangaza sana. Kubera nta kuntu ijya mbwa yari gutoroka ngaye portail iwanyu iguma yugaye. Na musi munachaga wazi mara kidogo sana na tunafunga mlango tunikugotaga utateka le amuna kugotaga tu murango, lakini imbwa haiwezi toka bila panafungio. Haiwezi kutoka bila panafungio kweli. None we kubwenge bw'iwawe wiyumvira ko iyo mbwa yoba yaciye he kandi ngaha anya hasanzwe hugaye? Ni kweli sijaizi kwa hizi pita fast amaka piko gisi lifungua tu mlango katoki kaenda na kuna kisifike ku mlango wajuni ndogo. Wiyumvira ko yoba ari imbwa yari ifise ubwenge nk'ubw'abantu. Hivyo iba unengine solution kweli. Itakuwa ni imbwa iko na kila mtu. Kwa hiyo sitapande ufike kupwanya ifungue mlango itoki jende. None igihe wari uzanye imbwa ijya yindi imbwa kugira ize kwima inye kugira ngo haboneke abana b'iyindi imbwa. Na ifise ikibazo ndakubaze. Ukiyizana yoba yarayuriye iyi? Bado. Ndio limoja. Limoja kweli. Yarayuriye biraryamana. Limoja limwe. Ni hapa juzi tu. Ndio niliona. Urabona ijya yindi imbwa yuriye inye wararavye none uko biriko biragenda nyene kigira fresh nyene nk'izindi imbwa. Niko nafanya tena kwa na speed baba. Ilikuwa na speed. Ilikuwa speed kweli. Ni moteri. Namwe bwe sanga mutunze imbwa muramuzi ukuntu imbwa sanga nyene zikora mimi shanza sikia boga. Au usiogope niko hapa kufa kitu. Nk'iyimbwa ziriko zirabikora nka wewe nk'umuntu azitunze uri kuraraba uravuga ati hari itandukaniro ry'imbwa mpora mbona n'indi itandukaniro ry'iyimbwa mbonye. Ijya rero uvuga yari ikaze gusomba izindi. Ilikuwa misha. Hiyo ndio kama naona mbona inafanya kiso ilikuwa inafanya kweli. Yo kama mtu. So bagozi bagisha media urumva nako ndayaga n'umuntu ngaha anye umuntu yatoye imbwa. Sasa twende tuone basi fasi kwenye ilikuwa inarara tu. Nioneshe humu ndani tuone fasi kwenye ilikuwa. Kaika imbwa kako. Sasa kakoro karasikia fasi kwenye ule mutaripita. Iko sawa. Au bione. Bakunzi banyinshi media uni wa muntu yagura yambwa muvuto baramuguze aba muri runo rupangu. Injo rupangu rwenu. Sasa alikuwa naishi wapi? Huko.
Mule. Ndio fasi kwenye alikuwa analala. Sikazi naishi fasi ya bien. Huko. Naona ushikosha ziuzia na matera zifanye mariage bien. Matera. Zilikuwa zaingia moyo carton kule vile. Bakunzi banyishu media ni matera yari yayiguriye kugira zigire mariage nezi zimbwa iri hatari na frigo ya kutia manyama. Bro. Thanks sana. Ilifo tutafute sasa ile ingine imbwa. Juu ile imbwa iko sawa vile mtu. Sasa tutaangalia vile vyote. Lakini sasa nikwambishe ukweli. Ile imbwa yenyewe ulinunua. Paka mtu mwenye mchawi hivi. Ilikuwa ni bwana kama wewe. Lakini sasa wakabisha akamgeuza imbwa. Akakuwa imbwa. Lakini sasa mimi sikukubali kama ni ya ukweli, kama ni imbwa, kama ni nini. Njoo sasa tulikuwa tunaifuata. Ungo kushantu utazani kama ni imbwa. Kwa siku iko najishika kwa inachika kama mtu. Hiyo maana mimi niko na comportement za mtu. Niko comportement za mtu kweli na mimi nimechangaza wewe dogi sana. Leo kama ndio hiyo ilikuwa dogi ya 5 mimi natia mnyumba. Na wewe ilikuwa different na zingine kweli. Ilikuwa different kweli. Nakula bugari na maharage. Nakula bugari na maharage. Na wali. Na vitoki kwanza mbona hulaki vitoki yako unakula ndizi. Inatia ndizi mkioni nakula fresh. Na kitiki na mengi. Acha wewe. Mesha. Bro, thanks sana. Tukiipata tutakwambia bakurudishie ta franga yako.